Inggih pinirien lugrayang didiang ngaturan pangaksama suksemaning idep mogi-mogi preside napi sani remayang didiang malejebos memargi antar Pamekas agung pangaksaman didiang majeng ring linggih ide sang yang para mekawi pamekas nyane ide betare sane melinggo-melinggih iriki ring kayangan dalem seronggo sapunika taler majang ring linggih ide sang yang Aji Saraswati tenan titiange puniki mapi-mapi ririh mapi-mapi duek pangkah menekade titiang sareng ngurit gegitane puniki agung pangabden didiang majeng ring linggih ide yang pramokawi pamekas nyane ring linggih ide sang yang Aji Saraswati mogi-mogi ide ledang mapaije ring sikian didiang taler ide dane sinareng sami
mugi-mugi linge ide betara pamekasnya ne sane melingi iri kiring kayangan dalam serongo ledang mapaice daging kaweruhan ring irage sinareng sami labda karya dana pebaya Mogawastu pemargan irage sinareng sami ngemanguhin sane mawaste labde karya side sidaning don nenten ngemangihin kapiambang ring sajeroning pemargi kawakas siado sapunike taler mogi-mogi kapungkur wekas preside ngemangihin kerahayuan namun ayo lanasan tiaka ning adanya Preside irage sinareng sami ngemangihin sane mawaste becik tur maning santi ring sajeroning kauripan asa punike taler ring sajeroning adnyane lancar sama mati natitia inge taler lanturan titiang sane pinake agung bakten titiang mari ngasang ya raja mungguing bakten titiange puniki boyo jawenten sios katuju majeng ring ide sane mrage raja kawi boyo jawenten sios sembah titiange puniki majang ringlinge ide sane meragawikan sane meraga pradnyan
ingyan punika sane ngeripde idihasane punika. Ramayana kang apian nuji Muing pangriptan idane pemekasnyane ring daging sastra suci Ramayana sane kabaos. Iada Dabe pekulun mogi-mogi titiang nenten kecakre dening wibawan ide boyo jewenten sios wantah ide begawan Walmiki. Sane mangkin titiang sareng kalih nunas ring linge ide ngelungsur pacang ngrembayang daging-daging sastra sane utama. Sarina sastra Pamekasnyane daging sastra utamane punika sane kasurat ring itihase urun titiang ngelungsur pacang ngrembayang. karib dari sekar ali Sane pacang rembayang titiang ring sejroning atur ayah titiange ring wengine sane mangkin ngangen sekar alit pemekasnyane. Muradan ibu waduh kangge Sane pinake bantang carita sane pacang uningayang titiang woyo jewenten sios wantah wadu gange pinake caritane.
Lancur mangkir cari daya inggih sane mangkin ngelantur uningayang didiang sane mangkin uningayang didiang munguing kawentenan linggih ide sang rama sane wenden ring alase wayah munguing kawentenan ide magenah ring alase punika boyo jewenten sios ring telenging giri himawan sani kebawos kawentenan ide sang rama kairing oleh para bawudanan idene nampak iri kemelinggih kairing sapunika taler linggih ide kairing oleh panyak-panyak idene sami ingyan punika wateking wenare sami pada tangkil ring ide sang Laksmana dur maning linggih ide Bathara Rama kairing oleh rain ide ingyan punika ide sang Laksmana sang Sugriwa inggih risampune
Para panyak idene nampek tangkil ring linggih ide Sang Rama ngeraris matur ide Sang Sugriwa sadoban-ban alon ide matur inggih mamitang lugro tidiang majeng ring linggih ratu Sang Nerepati asa punika atur ide Sang Sugriwa purun minakadi tidiang nangkil ring linggih iratu duaning wenden sani pajang uningayang tidiang Yani sane sarak uningayang tidiang ring linggih ratu Sang Prabu ngarti kereta boyo jewenten sios mungguing pakaryan iratu sane katiba ring sikian tidiang lan ipanyak inggian punika wantah mekarya kredeg setu bandene punika duaning pikam-kam linggih ratu pacang ngungsi jagat lengke purene sane mangkin kredege punika sampun puput tur maning becik pekaryanyane durus mawa linggih ratu